Seni selo. Nanjye ndi gusama heza nk'iwanyu. Urabona hano wagira ngo iwabo ni heza. Iwacu usibye ibyo imodoka hano ibaye bwato. Hano rapide kabisa. Hajemo n'umuhenge. Nk'uko mubibona rero izi ni intare za Sarambwe tayari zamaze gukandagira muri Makobora, aho bari bari kuganira ku cyombo. Ngira ngo murayibona iyi foto igaragaza intare za Sarambwe muri Makobora, ndetse n'iyi jipe nziza cyane y'intare za Sarambwe aho iri kugenda hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, no kuvuga ngo ku nkengero, ndetse igenda ikandagira mu mazi gake gake nk'uko mubyibonera neza cyane. Ni ibintu bikomeye cyane uko tugiye kubigarukaho muri iyi nkuru yose uko yakabaye, aho imirwano ikomeje. Ariko M23 no kuvuga ngo intare zikaba zimaze gukubita inshuro abarundi, zikaba zimaze gukubita inshuro FDLR, zimaze gukubita inshuro FRDC, nk'uko tugiye kubigarukaho muri iyi nkuru yanditse muri mirwi Kirundi, ariko ndagerageza gushyira mu Kinyarwanda, aho ndi gukora amakosa mubabare kuko ni inkuru ndi gukura mu Kirundi cyane ko yanditswe n'abarundi. Nihuse cyane rero ni ngoma Makobora mu maboko ya Sarambwe cyangwa y'intare za Sarambwe. Intambara ngo zabaye kuva kwa kabiri w'icyumweru gishize tariki ya 16 Ukuboza. Zabayemo intambara nyinshi cyangwa zazirimo ingufu nyinshi cyane, aho ngo babonye M23 na FRDC basubizanya inyuma inshuro nyinshi. Rero ngo nyuma na nyuma M23 ikaba yarasubiye inyuma mu misozi ine, nako ngo hari igihe cyageze byarashitse M23 isubira inyuma imisozi ine yose, ikaba ngo yarakomeje kugenda isubira inyuma kubera amasasu akomeye cyane y'ingabo z'iki leta, ariko ku bw'ubuhanga ndetse n'ubunararibonye bukomeye cyane byarangiye bashoboye kumenya neza uburyo imirongo y'urugamba ya FRDC na Wazalendo yari ipanze neza kuri za gahunda nyine twakomeje kugenda tubabwira, ubutasi bukomeye cyane ndetse na tekinoloji M23 isigaye ifite kuri urugamba. Muri ijoro rero ry'itariki 23 rishyira kwa 24 bashoboye kugera Makobora centre nyuma yo gusubizwa inyuma imisozi igera kuri ine nk'uko twabibabwiye. Urugamba rukaba ngo rukomeje mu bice bitandukanye bya Makobora no mu misozi yaho ujya ahitwa Swima. FRDC na Wazanazi cyangwa Wazalendo bakaba bakomeje kurwana nabwo n'ubihagararaho mu buryo bukomeye cyane, ariko biragoye kuko ngo M23 iri kugenzura amazi ya Tanganyika kuva Uvira kugera Fizi, naho Wazalendo yari yashatse ngo guca umurongo, ubwo no kwihagararaho ikaba iri no guca umurongo n'ubundi ku rugamba, ikaba yo iri kugarukira ngo kuri po cyangwa ku cyambu cya Kalundu kuwa mbere tariki ya 21 Ukuboza, aho yageragezaga kugaba ibitero muri Uvira. Byarangiye rero basubijwe inyuma kuko M23 yazanye abasirikare barwanira mu mazi. Ngira ngo murabizi ko amakuru amaze iminsi avugwa yaba n'uruhande rwa leta ndetse n'andi makuru atandukanye ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga bitagiye kugarukaho nuko M23 biri gukoresha ingabo zirwanira
mu mazi abamarine akoresha amato y'intambara yayo mu buryo bukomeye cyane, rukaba rukomeje guhindura isura nk'uko mu byiyumvira. Twabamenyesha ko rero Wazalendo irimo nayo kwiyubaka bundi bushya kugira ngo ishobore kurwanya umwanzi idafatanyije na FARDC, kuko bivugwa ko benshi muri bo bashyigikiye M23 ariko ngo biracyagoye kuko ibirwanisho cyangwa ibikoresho bashobora kubona bagombaga cyangwa ngo kubona bitigeze bibageraho. Ubwo no kuvuga ko ubu bikoresho bafite bitagezweho nk'ibifitwe n'umwanzi wabo ari we AFC M23 ku rugamba. Rero ngo bikaba biza kugorana muri izi ntambara zikomeye cyane zo kuba Wazalendo y'ubwayo ishobora guhangana na M23, cyane ko ubu ariyo ngira ngo murabizi ko muri Uvira yaba General Yakutumba ndetse na bagenzi be bakomeje kugaragaza imbaraga nyinshi muri Uvira. Niba mubyibuka neza muri Bukavu ubwo aba FARDC birukanwaga bagezeyo Yakutumba abambura intwaro, ubo bamwe bagerageza guhungira Karemi aho byari mu ntangiriro z'uyu mwaka turi gusoza. Icyari gihari nuko bari bazi ko icyo gihe M23 yakomeza igafata Uvira, cyane ko icyo gihe yari ifite imbaraga nyinshi cyane, ariko yarabanjira bireka igenda gake gake kugeza aka kanya. Twibutse ko itegeko rya Trump rivuga ko guhera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2026 M23 igomba kuba yaravuye muri Uvira igaragara nibura muri kilometero 75, no kuvuga yarasubiye Kamanyura kuko no hari izo kilometero 75 uramutse upimye neza, no kuvuga ko igomba gusubira Kamanyura aho yari isanzwe imbere yuko imirwano yongera kuburwa. Makobora iri muri kilometero 35 uvuye muri Uvira, ari byo bituma M23 ikomeje gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo ibe yagera kure. Urugamba rero Makobora rukaba rukomeje kubandanya cyangwa rukaba rukomeje gukomera. Ni ukuvuga ngo M23 aho gusubira inyuma ijya Kamanyura yo iri gukomeza imanuka epfo aho igomba kugera muri kilometero 75, ubundi Uvira ikaba isa nkaho bayikikije bayifite mo hagati neza cyane. Ngira ngo muri kumva strategy y'urugamba iri aho ngaho nk'uko mubibona. Intare za Sarambwe zamaze kugera Makobora, ndetse imirwaniro ikomeye cyane mu gihe Wazalendo ikomeje kwirwanaho. Ku rundi ruhande mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, inyeshyamba za Wazalendo zo muri NDC Renove zategetse ko buri mudugudu muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Warikare ugomba kubaha ihene. Izi hene ngo ni zizafasha izi nyeshyamba zahawe intwaro n'ubutegetsi bwa Chilombo kurya kaboga kuri Noheri n'ubunane. Abatazatanga izo hene bakaba bategujwe guhura n'akaga. Izi nkuru hamwe n'izindi ndakomeza nzibagezeho kuri uyu munsi bisanzwe. Ni Pilot News TV yangomeje kugezaho amakuru updates ndetse n'andi yose akomeje kugerwaho ku rugamba ndetse n'ahandi hose. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.